amakabazo yesashimwe gatari k'abakobwa nyine batoya ko kunywa nk'akayoga yesashimwe ukanywa ariko ubuzima bwawe ntibupesa shimwe ukanywa ukinjoyinga ariko ukiga ukanaranza ukanakora. So that kind of life iza ntangiye gukora ntangiye mu kazi nari mvuye naranda nimeze neza pe n'umukobwa mwiza mfite everything nta kintu nifuzaga ku mugabo ariko time nanjye yanjye yo gushaka yari igeze nari mfite umuhungu mwiza mu Bogari yesashimwe rwose ari umuhungu mwiza nzi ngo tuzarongorana ariko haba ikintu haza something I don't know what happened actually yesashimwe hari ibintu biba nawe ukazibaza uko byagenze hazamo umushuga daddy muvuge ngo sugar daddy ntabwo ari sugar daddy cyane ariko yandutaga nk'imyaka wenda nk'itandatu nangwa 10 ariko yari married ntabwo ari divorced ariko yarambwiraga ngo yatandukanye n'umugore we ariko urabizi yo tudakijijwe sashimwe. I think icyo nshaka kubwira abagabo's impact abo bagabo bari very dangerous kuko baza baba bafite experience yesashimwe y'ukuntu ashobora gukunda umukobwa akamumaraho umutima we akamuha time ye akakwibagiza ibintu byose yanyibagije yarankunze aposo numva ndishimye yambwiraga amagambo meza yampaye care yesashimwe yamaga amatrip kuva za Kasese nkagenda mu ndege weekend twajya Kampala twajya mu mahoteli meza yesashimwe. So everything was good weekend kandi atamparasinga kugira ngo we sleep yesashimwe byazaga muri rimwe na rimwe ntabwo nari nkijijwe yesashimwe ariko akankunda just akaza akampikinga akansubiza mu rugo akama good time akama amafaranga akambwira neza akambwira ko nkunda akambwira ko ndi mwiza hari n'ugigira boyfriend ntakubwire ko uri mwiza yesashimwe wa wundi ntabwo ayo magambo yarayafite n'ibintu yankoreraga ntabyo. Let me tell I was so happy that's the last time actually bambwiye kuvuga kuri muri Girls Impact namwibutse ukuntu yari umugabo mwiza nubwo yaje kumpemukira yesashimwe ariko that time I enjoyed myself yesashimwe ariko biza guhinduka yesashimwe amaze kubona icyo ashaka I don't know what happened maze gutwita aransiga ngeze nda ya 7 months ubwo yarambwira ngo azandongora yari umugabo mwiza ku buryo yagenda kuri ba my aunt Uganda Kabare turajyana akazaza ajya gusura my aunt akamujyanira ibiryo akamubwira ko azandongora yesashimwe. So urumva byari bimaze no kugera muri family but out of the blue mwumve aravuga ngo I don't want you ubwo ansigaho ngaho muri space yamanitse amadara yanjejeje hariya ndi mu birere aranje ansigaho ngaho akuraho amadara noneho ndahananuka yesashimwe. My sisters nta kintu kibi nk'umuntu wakubwiye ngo I love you konja akakubwira ngo I don't have anything to do with you. First of all yesashimwe ariko nshimira Yesu ko aduha confidence kuko I lost everything nibagiwe ko nize nibagirwa ko mva mu family nziza ndiyibagirwa ndireba ndibura njya gushaka I'm telling you that truth nakuramo inda biranga I'm telling because I was not nanjye numvaga nabishobora kubyara umwana w'umuntu kubwiye kandi ukiri muto yesashimwe. That was that time but it didn't work but I thank God that it didn't work on ari kubanda afite umwana ko niwe mwana wenyine mfite yesashimwe. So I felt nagiye mu kintu cyitwa shame depression injana mu kintu cyitwa inzoga nyinshi cyane ariko nkazinywa nk'abanyarwandakazi babiza abanyarwandakazi kwibuzabuza ukazinywa nijoro ariko ukazinywa kugira ngo wice ikintu kiri shame iri mu nda yawe kugira ngo wice shame iri hanze ukishyira mu kintu cyitwa mbese nko kwiduraga kugira ngo ubone ikintu cyagukamfatinga cyagukora iyo shame cyagukuraho iyo pain utabibwira nta muntu wari kubibwira nta muntu nigeze mbibwira nta namwe ni wacu wambaje ngo what happened. So usigara muri icyo cyobo alone cya shame cya depression cya hopelessness cyo gushoberwa who you are where you are what you are you lose it completely and it takes so many years to come back.
Yesu ashimwe. So I lived like that. Ndabyara, mara kubyara umwana wanjye ndamwanga, ibyo singiye kujyamo nibirebire. One time apostle that akonika story kaciyo. Maze kubyara, nagiye kubyara nta no kumpemba, thank God I had money, umwana wanjye nda shopping buri kintu cyose, nabyo naciye mu bintu birebire cyane. Yesu ashimwe. So after that, maze ubwo nabyariye Kampala nsubira Kasese mu kazi after maternity leave. So one time I went for the wedding. Ye mu wedding ariko apostle akasinga vuga. Yesu ashimwe. So I went for a wedding and I was sitting just like we are sitting opposite nkuko ba pastor bari hari. Wa mugabo n'umugore bicaye hariya. N'ukuntu yambwiye ngo baratanye. Nica ahangaha mfite uruhinja, mfite baby ataraza no kureba. Namwohereje ifoto y'umwana aramubwira ngo I have nothing to do with it. Nicaye nanywaga kabiya ndicara. Naye nazanye na family nziza twazanye muri ubwo bukwe. Nk'uya mbere, nk'uya kabiri, nk'uya gatatu ngiye kumva n'umujinyura azamutse numva ndasaze. Just looking at him, I stood up and went and poured beer on him. On a wedding. Mwumve ukuntu ibintu bishobora kujyana to another level. Anga iteye ubwoba. And I felt so ashamed n'abantu twazanye nabo turataha nabo barataha urumva ariko ikintu nakoze iyo mbitekereje some of those things they are disgusting. I wouldn't do it. Yes, ashame. Anyway, to cut the story short, it stayed like that. Then after 1 year and a half, the man passed away. He didn't see my son. Urumva ngumana n'umwana ngumana n'ibyo bikomere ngumana n'izo depression ndakomeza ariko outside I looked okay. Ntarambaraga, I was okay. I was a beautiful girl. Abagabo bakaza bakankunda. Yesu ashimwe. Ariko cyagikomere umugabo yaza ari no kutamuhunga ukamwicara yatangira kuvuga bya bitekerezo bya bintu umugabo yakubwiraga ukara ngo he's lying kuko nagiraga voices zinzamo z'amagambo meza yambwiye noneho undi yaza kubimbwira nkumva arambesha 100%. I never trusted any man. So time went on. Urumva destiny yanjye ibirapfuye. Navugaga kuri destiny. Imyaka iragenda one by one kugeza ejo bundi nkijijwe. So nakijijwe ndi 45 years. Murumva that's about 20 years ago. Yes ashimwe. So all that past time. So which is good 45 nyuma yo gutakaza ubuzima bwa uri umwana w'umukobwa. Consequences z'icyaha, consequences zo gufata decision z'ibintu bidafite umumaro. Yes ashimwe. So ntakaza umwanya wose, muri uwo mwanya wose njya mu nzoga, njya mu bintu dafite akamaro nanjye ntabwo narindiho. Ariko by God's grace nza gukizwa. Yes ashimwe. Nukuri kambabwire mu buntu Imana mu bantu bagiriye ubuntu ni Imana. Yesu yangiriye ubuntu. Kuko ahantu narindi nubwo nari London, nubwo nari mfite amafaranga, nubwo nari narabyaye umwana wanjye amashuri meza, by the way nari mfite amafaranga even after that. Umwana wanjye nabwo yigezega amashuri mabi nta kintu yigeze abura. Ariko inside I was not there. So icyo nshaka kubwira abagaruzi impact consequences of sin aho niho ngiye gutangirira. Yesu ashimwe. Ingaruka z'icyaha umuntu kuza akakwicira destiny y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe. Ariko ndashima Imana ko mwebwe musenga. Yesu ashimwe. Ariko nubwo musenga you have to be I don't know wise or to be careful kugira ngo mutazatakaza destiny kuko satani cyashaka no gutakaza destiny yanyu. Yarazi ngo ikigenzi cy'arambaganize nka girls impact. Yesu ashimwe. So maze gukizwa by God's grace ndakizwa. Ariko icyamfashije rero maze gukizwa icyo nabwira abagaruzi impact kuko icyo gihe icyo nababwira nabwira ngo nimuzangwe inzoga and bad company. Ibyo bintu apostle bituma abantu baruzinga uto abakobwa cyane. Yesu ashimwe. So maze gukizwa icyamfashije namwe ari cyo gishobora kubafasha nanjye mpinduka umugaruzi impact. Ubwo murabyumva ariko mpinduka iki ngo amenyu ngo iyo maze gukizwa ngo you are born again, you become a new creation in who. Nashizeho iki ariko apostle no kwishyiraho nabyo biba bitoroshye. Yesu ashimwe. Haleluya. Mureke tuganire gato twinjiraho
kuko nari mvuye hahandi nari free nubwo bwose abagabo nabangaga sinaburaga boyfriend umfumbata sinaburaga unkisinga sinaburaga ako ka feeling k'umwanya muto byaranza bikagenda. Yesu ashimwe. Which every girl needs. Umukobwa afuza umuntu wamukunda wamubwira ngo I love you. Yesu ashimwe. Ariko muri Kristo Yesu biri limited. Yesu ashimwe. Kuko twamenye ijambo maze gukizwa nagirira ubuntu bw'Imana ngira mwuka wera. Ikintu cyamfashije muri uru rugendo kuko nanone hormones ntabwo zapfuye. Nsubiremo. Muri Kristo hormones ntabwo ziba zipfuye, ziba ari nzima, ariko hari ikizica. Nukurwana intambara yo kumakinga sure ngo ibyo wagiyemo muri Kristo Yesu ntukoze icyaha. Icyo cyaha ukirwanya ute? Ngo imibiri yacu ni tempo ya mwuka wera. Yesu ashimwe. Imibiri yacu Yesu ashimwe. Ntabwo ari imibiri nka wa wundi nari mfite before I became born again. Ni umubiri urimo Kristo, ni umubiri uhesha Imana icyubahiro, ni umubiri ntagomba gufungura anything kubera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyaha ni icyaha. Yesu ashimwe. Nitukibagirwa icyaha. Rero consequences z'icyaha zizana ibyo bintu. So njyewe icyankomeje Yesu ashimwe. First of all nagira ubuntu ngira mwuka wera. Icya kabiri ngira ubuntu nsoma ijambo ry'Imana. Abakobwa benshi ntabwo musoma ijambo ry'Imana because the word says the truth shall set us free. Mujya kuri ma YouTube mukaza mugasenga ariko kugira ngo umenye truth, the truth of you who you are, the truth of how you are supposed to behave and walk, the truth of the word of God, kugira ngo ijambo ry'Imana rikubature umenye the truth yourself. Umenye uti ninkora hangaha ndaba nkoze mu muriro, ninkisinga amarangamutima araza kumanukira hano. Yesu ashimwe. Niniherana n'umuhungu ntabwo mfite imbaraga zishobora kugira ngo muri resisting. Yesu ashimwe. Icyambere ugomba gusenga, ugomba kumenya ijambo ry'Imana, ugomba kwirinda, ugomba guterana, ugomba kwirinda bad company. Yesu ashimwe. Ni intambara ntabwo byoroshye aposo, umubiri ntukwemerera. Yesu ashimwe. Nigeze kuza nje mu holiday narakishijwe kuko namaze gukizwa aposo arambatiza. Yesu ashimwe. Ni nawe wansengeye ntarakizwa. Ko nari mfite akabari nyuma yaho urumva business za Satani. Akabari nacuruzaga mu kabari, mfite akabari i Remera, aposo araza ansengera by God's grace. Ngo ijambo ry'Imana ntirwo hasi. Muzaje mwumva icyo scriptures zivuga. Byarankurikira insanga randani ndakizwa. Yesu ashimwe. So aya magambo atubwira iyo yumvishe neza aragukurikira. The word of God moves swiftly. Likajya rikamanifesting its power, rikamanifesting mu muntu nkanje. Naje muri holiday ndongera njya muri bad company. Harimo umugabo umwe nakundagaho gatoya. Yesu ashimwe. Ariko nyine kuko nakishijwe baramamagara njya kwa Celeste mu kigurupu cyabo turicara. Yes, nararetse inzoga byose nabiretse by God's grace nahise ndeka inzoga maze gukizwa. Imbaraga za mwuka wera zamunkuyeho completely. Ariko ngeze kwa Celeste bad company nababwiraga twicaye bakomeza kumbwira ariko wanyweye akavino karagutwara iki. Yesu ashimwe. Murabyumva? Nari ngiye gufataho gukira Kristo bakazanye aposo arantelefona arambwira ati Aunt Sophie uri hehe? Ni ndi kwa Celeste. Wicaye niko yambajije. Nindi kwa Celeste naje kujya ururimi gutyo. Ate ataho hantu wishe mwuka wera yakurakariye. Nagasizaho ntabwo nagasite ku munwa ndahaguruka ndagiye. And from that day niga ijambo. Yesu ashimwe. Hari n'ikindi nenda kubabwira cyambayeho. Kuko mbabwira ngo ntabwo mukomeye n'ugusenga ukagira imbaraga z'Imana za mwuka wera. Nizo zidushoboza nta kindi. Naho mu mubiri na fresh you can do anything. Rimwe nabwo ndi London saa 11 ngiye kubivuga. Nari mfite umufiance ubwo nyine urabizi iyo ugiye muri new creation utangira gusengera mana mu mugabo reba ubu nakijijwe reba amaze umwaka reba ukuntu umeze umugabo noneho Satani cyagukorera kuko rasengera ibiryo nko wasengeye wiru y'Imana nko wasengeye mishora papa siz'Imana ugasengera ibintu biri fane
buriya ntabwo ari ugusengera apfa ni gusengera umugabo, ariko icyo uhoza nk'umutima satana nacyo arakiguha kuko uba udakomeye, ntabwo ubuzimisha na papa z'Imana ku buzima bwawe. Let me tell you the truth. None anzanira akawunta fake y'umugabo, Yesu ashimwe, ariko avuga nk'uko nshaka, agenda nk'uko nabyanditse, Yesu ashimwe. Pe mukunda ko yamaye gift kuri Valentine Day ankisinga no kwitama numva amashanyarazi aramanutse. Hallelujah. Kambabwire Friday ndi ku kazi ngiye kubona monaraje. Let's go and have a cup of tea. Urumva? Kandi ubwo ngo naririndiraga Friday kandi wari wa munsi w'amateraniro. Natwe randa ni Friday twarateranaga kuri Liberté, Yesu ashimwe. Noneho turagenda ati let's go and have a cup of tea. Ntari ko amasaha yagenda ashaka kujya gusenga. Oya, don't worry. Murabizi nyine ukunda umuntu, don't worry uricaye. Bitangiye gutyo boroboro. Cup of tea vamo arongera azana kaka wine. Kuvugisha kuri apostle uwo munsi nagiyeho gakeya. Nje nabwiraga nyoyeho gakeya urumva ukuboko darling ibiki nk'ibyo. Aranje arambwira ngo tugende nkwereke iwanjye. Nari nararahiye ngo ntabwo nzajya kureba iwe. Atariko ni gatoya nugero hita ujya gusenga kuko twarasengaga tukagira late at night. Navuga nuke tugiyeyo. Ibyakurikiye tugiyeyo Imana yonyine. Naragiye satani ankubita ikintu kambabwize bana b'Imana. Actually nari umurokore pe. Ndagenda nkwa mu kintu cyitwa ubusambanye, ntazi niba ari ubusambanye ntabari iki, ariko sinzi ko byagenze. Arambesha nkwa zandongora, ibyo nje mbebabwiraga impact. Afata Bible ararahira Bible z'ibipapuro. Aranjijanye bumugono buhoro, Yesu ashimwe. Ariko kubera fear y'Imana, I trembled, I was scared, I even don't know what happened. Ndanjije ndiruka ngenda ndira. I knew I was going to die. Konje na nasomye ngo sin is death. Umunsi nakoze icyaha nzapfa. Ngenda ndira, ngenda niruka ngera mu rugo mpamagara apostle. Kandi ubwo nafite abapasta banje, ariko sinzi ukuntu umwuka wera. Njewe ntabwo nta kintu njya mpisha apostle. I don't know, by God's grace. Niba nakora iki ndabimubwira. Ndamutelefona mwana apostle, I was crying. Nguyu hano shizia. Ni apostle ntinasambanye. Ati wabaye iki kuri kuriya cyane? Nari London ndamutelefona. Ni apostle nasambanye. Ni apostle nasambanye. Ni apostle nasambanye sengera. Apostle aransengera ati don't, but nabaye traumatized. Let me tell you. Nabaye ukuntu ndatinya. Ibindi byakurikiye abagaruza impact urabizi ukuntu agiye mu bafu. Hallelujah, amen. Yesu ashimwe. So ibi bintu mbabwira urumva nabwo ntabwo ari ngiye, ni mwuka wera watumye mpamagara apostle. Njyewe nahamagara nta apostle muri mukazi wanjye kumbwira ngo nasambanye, nubwo bwose yari umushumba wanjye. Yesu ashimwe. Ariko by the grace of God, ariko from that time from up to today narongeye mba mugaruza impact. Ntabwo ndongera, ariko ukuntu twirinda n'ubu nanjye ndakirinda ndasenga. Niyo mbonye umubogari akaza hariya natwe bajya batuvugaho. Yesu ashimwe. Ntabwo imyaka ari problem. Yesu ashimwe. Hari ushobora kuza ashaka kashi, hari ushobora kuza kuko ari genuine, hari ushobora kuza barahari abasaza bangana nkatwe. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ariko ikintu cyitwa gusenga, ikintu cyitwa guterana, ikintu cyitwa gusoma ijambo ry'Imana, ikintu cyitwa kuba open with your pastor ukamubwiza ukuri. Amen. Ukamukonfidingamo ko nigeze guhura n'umuboga aragiye kundongora ndaza turi gusenga arambona. Aravuga ati ariko uyu muboga ari kandi Ansofi. Yesu ashimwe. Arambwira ati ariko ndakwinginze. Yarambwiye ngo ntabwo ari uwawe, ntari ikindi yambwiye ngo nandongora. Ko yarambeshye yageze ku revo yaramfukamiraga akambwira utuntu twiza. Ngo nzaba meze nk'ubikoreye umufuko niba ari uw'ibirayi, niba ari uw'iki. At wait, please mwihore. Kandi ubwo naye namubwiye byari byarangiye. Yesu ashimwe. So ndamwumvira, ariko later nanje kumenya ko yari fake. Ko yanshakaga ibipapuro bya UK. Yesu ashimwe. Kugira ngo ajye kwizana umugore we. So sometimes we have to pray and wait.
Yesu ashimwe. Ntabwo dusenga ngo twikingurire umuryango at the same time. Yesu ashimwe. Waiting, urasenga warangiza ngo kwa apostle ngo yampanuriye ngo umugabo ugakingura ugahita ukingura umuryango. How? Peer pressure mwishyire ku ruhande mutuze. Abagabo barahari natwe baradutreta kandi ab'Imana bageneye barahari. So mukomeze musenge. Yesu ashimwe. God has good plans for you kandi nukuri muri Kristo Yesu ntacyo tuzamanje. Nabone umugisha mu Mana. Ejo bundi none Imana yaraneteshe kambabwira akantu yambwiye. Umugabo mu ihema n'umugore mu marembo. Ngiye kambabwira iki Imana yambwiye. Apostle ariko mu minsi ishize hari umuntu wigeze kunetera umuntu urandaniyo. Arambwira ati Ansofa ati nashaka kuguconnectinga. Naje ndavuga nti ngiye umuranconnectinga. Ntabwo ngiye okay ni byiza kuguconnectinga ariko ngiyewe mission papa si Imana indiho. Iby'abagabo rero biri ku ruhande kuko Yesu yarambwiye ejo bundi mu mugore mu ihema ngo he is my husband, the God of all universe. Mu ihema ryanje arahari, mu marembo arahari. Amen. Ari mu marembo, ari mu ihema. Mbabwiye ibintu Imana yankoreye nyuma yo gukizwa kambabwiza ukuri. Nanjye ngenyine ndishaka nkavuga nti Imana ndagushimiye. Yampaye agaciro, yampaye kwisobanukirwa, yampaye self confidence. Nubwo wazumeze ute, at my age I have self confidence. Not every man can come to me and just talk nonsense. Yes ashimwe. Amen. Even at my age self kwimenya uriwe. Hari ijambo rivuga muri Hebrews 10 apostle biye kuri tubwira 35 and 36. Therefore do not cast your confidence away. Confidence ya buri muri Kristo Yesu. This man, Jesus Christ, the Son of the living God, he's your confidence. And he is able to give you exceedingly abundantly. Umugabo urenze ibyo wasengeye ibyo wifuje mu izina rya Yesu. That was my short story. God bless you. Thank you so much, Auntie. Hallelujah. Amen. Nguyemo ko tutari ibiti. Amina. Kandi nubwo ukijijwe ugomba kwirinda ntibivuze ko utagwa. Umubiri n'umubiri hormones ntiziba zapfuye. Amina. Umuntu wa kamera ari ku mubiri abakiri hari. Amen. So thank you so much, Auntie. Tumukomere mu mashyi cyane. Kudusangiza ubuzima bwe kandi we've learned a lot. Turize byinshi. Turamushimira cyane ko aba open akabivuga uko biri mu mazina yabyo kugira ngo utaza kujijwa ukagira ngo wenda si kwavuze. Thank you so much, Auntie. Turashima Imana ko turi kumwe n'umukozi w'Imana Nicole, Madame Pastor Bob. Amen. Tukomereje kuri ubwo buhamya Ansofi yaratubwiye hari igihe you get into marriage ariko cyangwa se warakijijwe ariko ukumva past wenda cyangwa se errors wagiye ukora mu buzima bwawe bibaye burden ku buzima bwawe ukumva ufite guilt ntiwibabarira. Warabivuyemo warakira agakiza uri muri church ariko ukumva Imana ishobora kuba itarakubabariye. Rero turashaka Nicole adufashe gatoya nk'umukobwa uri muri iyo state akumva atarababariwe bijyanye n'ubuzima yaba yaranyuzemo cyangwa se errors yaba yaramakinze in her life. Hallelujah. nkuko umushumba yavuze karavuga ati hari ibyo tubamwo uno munsi yaba twaramenye canke tukaronka umushumba turebera kure tutaba turimwo muri uyu mwanya. Rero ntimuyifate for granted, natwe n'ubu turaciga. Hari ibyo twe twiga mwe mwamaze kurangiza, cyo gituma mudoze muradutumira natwe muri Girls Impact. Ngo ndisabiye young mothers, hello. Bon. Okay, nkuko mwavuze nitwa Nicole. Sinakuze nkijijwe ariko nakuriye
reka tuvuge mu nzu y'Imana kuko twakuriye tuja muri Sunday school turirimba ubuzima bw'abantu bose nyene abana batakurira mu nzu y'Imana tukumva ko biri nomo ariko muri iyo state ntabwo umenya Yesu oya urukurira mu idini ukumva ko ari uko nyene bimeze ukumva usa n'abandi so nico gituma bitari byoroshe bitari bigoye cyane kuja mu isi nta kintu gishasha cyane cyari kibujijwe umva kuja kuri ivyo bintu bibera hanze il suffit juste kugira bad company wagiye ni ibintu bisanzwe reka mvuge gutyo kuko nta kintu na kimwe ubufatiyeko ko kumenya Kristo bitandukanye cyane no kumwumva iyo utaramumenya nakunze tema apostle yatangura avuga ngo talita kumi nukuri utarapfa ngo uzuke ntacumenya Yesu ntabumenya kuko niwe avuga ngo vyuka niwe avuga ngo arise uwo muri wewe ari muri wewe ni Yesu wenyine amuvyure amen rero je byaranyoroheye cyane kuja mu isi ariko novuga gute novuga ko nagiye kuraba iberayo kuko vyari bigezweho kandi numva atakintu na kimwe kinkondana umva ko nakuriye mu nzu y'Imana ariko nta condamnation yo kuba mu caha nigeze ngira nibigeze batwigisha kwanka icaha nibigeze nk'uko ngaha mwebwe bababwira bakabatoza mukiri bato twe ntavyo tuzi rero dukurira muri ivyo bintu ndabandanya numva ko ari bisanzwe club inzoga boîte de nuit nomo d'ailleurs nivyo byari nomo mu myaka twari turimo ibinye mwe mubamo nibiri nomo hello nibiri nomo harageze ahantu agakiza kaba trending abantu bose bakumva barakijijwe okay nivyo biriho n'ubu ariko ico gihe cacu twebwe ukijijwe ntiwari nomo ku buryo bakubwiye ngo ukizwe wumva ari shame deja ukumva uti no ivyo ntavyo ushobora kujamo ntiharagera sindiheba ku buryo nja mu gakiza that's how bad it was nukuri so ama generation turi muri generation ariko hari ukuntu ibihe bitari bimeze cyo kimwe nuko bimeze nuko vraiment turavyemeranya so jewe rero kuja muri boîte numva ari bisanzwe hama amateka yanje gato kugira mwumve ukuntu nabigiyemo cyane je ndi imfura mu rugo iwacu nawuze papa ndi muto ariko nakuze muri famille équilibrée nta manque ya papa nigeze ngira numvise ndikwije nakuze bambwira ko ndi mwiza numva ko ari uko ntabyo nigeze ngerageza kurondera nari nzi ko ari uko nyene bimeze nukuri mu nyuma nigituma ndakivuze ico kintu kiraza kugaruka nkijijwe nabaye atake ahubwo ntangura kumva ko ndi mubi ubwo abantu barabivuga ariko ivyo bavuga ntavyo numva ariko je nakuze numva nta kibazo nico gituma ibintu byo gusengera abagabo ntavyo nigeze ngira ico kibazo ntaco nigeze ngira nari nzi ko hageze nzogira mariage numva ata stress mfise d'ailleurs numva ni ifoko ngibirori then ndabije numve ngwije hama mu nyuma then reka dusaze nyene no ko ari toute la vie uri muri iyo state biraryoshe uri enjoying ubuzima utegeza ku enjoying ubuto bwawe kuko so urakora kandi narakora nayo utu job twari dufite boss y'abanyeshuri na wari umeze neza so kuja muri salon kamera neza iyi stress mufise y'ubu by'ibishatsi abyo twari dufise nkama nukuri byari byoroshe nukuri uko ibintu bigenda birakomera so life was good twari enjoying ubuzima hama rero gushika umunsi mpura na Yesu umunsi mpura na Yesu rero ntivyanyoroheye kuko ifale ko ntandukana n'abantu twagendana nabo kandi abo bantu twagendana nabo twari byari birebire nico gihe imbere ko mpura na Yesu niho nahuye n'umushinga ntaye wanje ubu ari umushinga ntaye wanje kuri we umva yewe twahuye ambwira ijambo ry'Imana ko yamara umwana yakuriye mu ijambo ndavuga kumbe birashobora ko subira kwiruka bya bintu bya kera kuko burya nkuko nayivuze muri talk show hari urubuto iyo ugiye muri Sunday school winjira ubishaka utabishaka rero kumera ruzomera Yesu araruvomera pe
kuko uri gwiwe ngo abiwe ngo bafise mu kiganza ciwe naho baja buya turagenda tugatembera ariko aradufise nukuri aradufise rero Bobe rero akambwira ijambo ry'Imana avuga urero byoshoboka kuko kameme arambwira ibintu nziko gato kandi gusaza vraiment neza neza ko ari gusaza muri Yesu nubwo nta ubu ndumva ko birashoboka ariko hari muri 24 25 nkimeze neza bigishoboka gishobora kwigirisha hari amashwa ariko rero Bobe amashwa ari menshi nukuri ariko Bobe duhura je nari kumwe n'umuntu wanje nawe ari kumwe n'umuntu wiwe ariko naramubonye ndavuga uyu mutipe n'umubogare numva mu mutima ndavuga yaba ntari kumwe n'uyu muntu that was the one ariko nyene nivuge mu mutima wanje nditekerereza ndabandanya